Zdravo svima, ja sam Nemanja i u ovom videu ću vam pokazati kako da montirate F konektor na koaksijalni kabel. Za to nam je potreban jedan skalper, F konektor i kabel. Prvo moramo blankirati kabel. Otprilike na 1,5 cm od kraja kabla. Onda presavijemo masu i blankiramo drugi provodnik 1, 2, 3 mm od kraja izolacije. Onda stavljamo F konektor, to radimo ovako i samo krenemo da vrtimo i guramo. Evo, to bi trebalo izgledati ovako. To je to, pozdrav, lajkujte i subscribeite.